Жақсы ресторан. Кептен сал. Жақсы. Сағындығы қантадан бері. Кептен сал. Айтпа, сағыныштық. Нұрматқа айтып қойшы, телефоны бар екен деп қойсақ, бар екен. Көр атат Нұрматқа бәк. Қандайсың, жақсы жүресіз бе, денсаулықтарыңыз? Жақсы, Құдайға шүкір. Бішкектелесіз бе? Бішкектелесіз, онында карантинда қаяққа кеттілесің. Қандай жүресің, карантин қандай өтіп жатыр? Өзіңіз жөнді ел менен таныстырып айта кетпейсің? Карантин Құдай бұйырса. Жақсы өтіп жатыр, жатауыз. Ne kıl? Karantin ne kılmakla karantin talada kalsın karantin. Talada kalsın. Oşol karantince koronavirüs beni uğrattı. Şu koronavirüsü karmasam alım yetmese de betin tutar demeyin. Ой, братан. Жақпай тауыз бұл карантин. Вообще жақпады, Hiç kimge жолықпай қалдым ғой. Keşanın baliketinden durmaz. Keşanın baliketinden. Betin tutam dedi. Betin tutkan baliketinden Nurmat değil. Karım alsam çek karantin ökөңді koşup duruyorum diyor. Жақсы байкем, карантинда үйделі олатсыз. Тағы не жаңылықтарыңыз бар? Ne deyirsə, şu жаңылықтар деле жоқ, бізде жүрөбүз. Men aytqam da çaşты алдырбайын депчи. Çaşты алдырсам erkek okşop kalat deyip barып sen. Ой, братан. Oşol. Өзің не қылып отырсың карантинде? Мен жатам, братан. Үйделес, жерігіп, шындық кетсінде. Uyku жоқ, кеткісін. Айтпа. Мұқтай албай. Серкен. Sen жаман жерге отырсың, күніге тойға шығып, тастан шығып отырсың. Дашы, кетіп үйде отырып қалады. Ырлар өлді. Өр өлді. Айтпаңыз. Sen жоқсың менің жанымда деген өлді. Қандай дейсіз? Ya. Мен ырманырда ben қойыз, братан. Bir куплет. Sen жоқсың менің жанымда. Анана кетпей алысқа деген бойдан өлді. Братан, мен тоқ. Ya. Sensin menin torgoyum деген varsa öldü torgoy. Taktım elde. Той жоқ отырады торгойды қарап қой. Айтпаңыз. Қандайнан денсаулықтар жақсы ма? Жақсы, братан. Өте сон. Ошо жаман сағындым сілерді. Қайра денсаулығыңарды сұрағым келіп отыр. Рахмат, братан, от души. Ошол бияка Роза Отунбай эжекен келсе минтмек сагатчы. Мына ушул урмат алтыным. Ой, урмат деп койдум, алмасчык алтыным. Сенин жанагы эгиз жүрөгүңдү уккандан бери жүрөгүм чыдабай калды алтыным. Бир ырдачы. Азыр мен өзүм суранбайлы муну күмөндөрдү айтсынчы, келчи. Кандайсың, Нурмат? Алмас. Жакшыбы денсаулык? Бир
Egiz çürükten bir gerçekten mızraktın. Vallahi zokmadan. Bu Nurmat, men jaş kız aldım, jakından aldım. Bu bilesin algısты men öyle jakşı göröm oşogo bir egiz çürөгüңdü kalçıldatçı. Jakşı densoluklar, jakşı işi kılıp almaz. Yaxşı bratan. Özüz kantasın. Kanday jüresiz? Ay jatap sen jaman jeriktik bilen, ne kılardı bilbey kaldık. Ha, aytpaňyz bilen. Men mas kaldym bu törüne. Gastrollar tümele gösten uçup atadın o aktaladı. Aytpaňyz. Na. Neme? Moyakka жазып turgo taza kudur eken depçi. Ne burun gir kuduldardı görüp turgon go ya. Da Keşabrat Almazga berki surolorundan tartınbay genen Bereyinçisin hele. Neme almaz? Niye hazır? Şu zerikkenden başka ne kılıp atarsın? Video jata bratan eşteki kılbaylayasın. Yok hem үйde jatıp atasın bilem elin barle jatat prostam neme? Andan başka ne alyak kılıp atarsın? Na bratan. Video seriyle jata öz ne kılatasın? Men acımanya. Özüz ne kılatasın? Özüm ne kılayın, narı azam, beri azam ama can başka acımanya kılıp atasın. Dağı. Oşo monday, butum deyde götürüp ayrıldı içeri özüm tatam. Dağı. Pres, sen bana Keşaburat. Keşaburat tögülçü birdi. Tögülüm. Yenge. Yenge. O için bozdu için bir atma. Pazar. Kardeş. Yaxşı bir şey kıl almaz uşol. Jüre bir anekdot Ay aytayım mı? tutturdun tök boy süpeyin. Tön sülü boy. Biroq gülbey koymayacak ya. Siz ağa da 8 kilom var ben. Aysa anekdotlar var. Neme? Mına talant deydi. Rahmat ay kız. Rahmat. Mına talant ay kız mına. Irdatçı yaşadı. Ay men ırdasam ay. Borun ezilet ay. Koy. Gel sizden bir kuplet ırg olsan anekdot geçsin buradan. Koy atırana.